Ada CBM mo akwa Badwam TV Badwam dwumade eso enti fa yedru suwe so ehuhia pa I also tie ni na mama wo she chief happy birthday onyame nhira no chief nana kumi owo UNEL University I wo sunyan no ene wo da happy birthday o mama Juliana Poma anti afia na efre no so we show happy birthday ene abusua ni nyina nyame nye okese Nesua de be ni petitu e wo man ni abusuam na be hwe o mamme mane sini nyina ntutu se ya anti happy birthday chief onyame hira onye okese hey Festus enti enen so konya na ba ye wo Faith Homeopathic Clinic for e hospital e wo hase ya ne Tuesday ndem so mato omo ba na ye ne omo edi enkomo meme na anope me momo achen yeah mo ye fe pa da mo hospital ye white on ya penti na white as mo ni je white on pa ya na fata mo nso yeah that's it the white bia kire nkunim bia enti no obia so hye white bia na koma mu ye fita pa sa ntudi gidi awura mu na wa ye nkunim difo sa tie Faith Homeopathic Clinic hospital nenensi enya wo mo Dr. Faith enso mechiawo medicine so nyame ento nkwanem na osai prophetess ide na say nyame so ye adwuma ho yeda mo ase na de amini aba we uni aba na de so on track backstage oh mo chiwo sa yes no on track backstage na last week someone mantam ti ono so beto aso so no kwa na last week o ye to abre sa waya de fa o me kakra na ye to aso Dr. Abigail ye chia yeda ase tene ye ready yo menu aba ye da wasin so say wa ma yakwanya say ye ne Ghana for ntwetwe nkomo emfa ya pomde on say Faith Homeopathic Clinic de bia me ka say if fee say ye ba o man Ghana mu hanom ya re friend chronic disease obi amfa ma ye honka say o me ya re de ye krankro bi eno ne the most important thing na Faith Homeopathic ye de asi wo say ye hwe say obia yare bia betena ni nipadua no for very long time odisi hope eni kwan say yare no etena ne so bia eno nti na ye nhwehwemu pa ehu yare bia the root cause of the condition na these days you know I think the conditions ya e ba ye ho bebre no obehwe no most of times no na the cause no anase ne fiber ni nyina agina infections so most of the chronic conditions no bo say infection either say a STD sexual transmitted disease and say a UTI urinary tract infections na eno ne ade a ha nipa bibra ye mfa ya adwen enko so obi otumi nya infections bi na sabi wano no munro bia keke na pains ya o feel no ana say symptoms ya o hu no ekofom etubo nse na wayi nani but no say edidi ekonipadua no mu nyina na ewo ensunsuanso bone a ede ebre nipadua no ana at times no so the treatment ya de ma infections no mostly na wrong treatment yemfa ne say infections no mostly no ye wo causative agents ya de ba bacteria viruses ana fungi ana ede sa de ne ba but obi wo a otuminya viral infection but ube komu no ube se na or the antibiotics ana edi treating it ube se onomo a symptoms no ebe form but because onya the right treatment and man infections no into ube se ewo mo a na akofa different issues e de aba because obi wa otuminya gonorrhea but ebia baby obekono ana se nhwehwemu a obeye no man the right conditions are okum obi o gonorrhea but na ebia enura onum no syphilis enuro obi tumi ba doctor me call baby na yesi menya syphilis but obe ye test aye na nya syphilis na nipa no enya so identifying the condition no the 50% solution to the condition no enti no at times infections by ye hono treatment ya de man no ye man the right treatment obi o a wase o me hu discharge oba wase me hu discharge o mase ebi wa nsu na eba no enka ewom ebi amase ekeka me dwonso a me ti pains ana say burning sensation o mase enu nti no me nua ba enya the same issue no okoto edro we ana ekoye enti no bo nso no nso akoto the same medication na wanom ebi because say eye we need symptoms no ebe ko form kakra but
we need the right solution to the condition. Into bones symptoms no and then one omo ni peduanim na omo didi o other organs because infections and one a bacteria, virus, fungi no omo to me didi akọ other organs then na omo destroy a hormone no. And one thing na faith homeopathic clinic yaba say Brian chain and Brian so ye be a bell. Na ye nye or yare no mu hwehwemu. Na ye hu the type of infections are air cause so. Na ye nam so ema enupa ebeboa ebetu infections na say. Entina wonka say ye say wase hyehyew ana obema mu ojon so hu sufita na emu hyehyew a ni nyina na ye gonorrhea ebia other infections so to me the same symptoms to me edeba so the uhia ne say obehu the root cause at the crop potting a edisa infections no eba na ye mo na ye ntu ase obi wo wonya chronic waist pain ofi say ebia na adwuma ana entenase a otenase wo na adwuma ana ekoso sa but ubekom no na ye infections ya one treaty na afei aka ne so no ana edeba obi obo say this time ne honam hyehye ne pa otumi hye empaboampo minim man bia me hu so o hyehye da last time na mbusan say na eja ompa ana hu hyehye wa dress kura wa say ko di hyehye no na wa hye slippers ana so wa hye o say me hyehye a me ntumi mfa nu ania me honam tumi hyehye me sa enti otumi hyehye e bia me ka say wo so sa na ekoso oni paduanum se want na obi wo crot e condition mu crot se ne honam mu hyehye no infections etumi de sa ade we ba obi wo ha wanya blindness syphilis che wo ho a etumi ekoka wani na e the problem ba obi wo ha wanya adwemu yare obi wo wanya seizure obi wo ha okasa asisi ana ne refi ana oye confused infections etumi ko eko brain ni mo na eko say u brain cells no ni nyina no eye ohawa infections no etumi de ba eti ana ye hwehwe mu faith homeopathic ye hu say most of the chronic diseases ana nyarewa bebreba ye komu nyina no ne faribai no every infections a atena ye so acha ye ntreat eno ana ekofa eba eno ntina ya ba say ye beboa na infections biara aba woni paduamu no bomode ase obetu anamo na waba faith enfere ho obi wo wa infection ti sebe ne be ma afon aye ketekete menu akofi kai obi be ma sorry a et say we eti mesro ni nyina no ni te obetu anamo na waba yaso ye wo akra ha no mo ye wo santa maria makofi enwie ne de na afi o mo ansa fanto aso hu aha ti wadaro ma ya bo di wo mu ide ebe hene Yeah, Jerry, for the prophetess Dr. Elizabeth Faith, and a prophet David Faith in Chiamu. Na ye omo buy a hono, omo dia dance ya ba no nyina so the nyamiase wa dance dia ba. Ye hwe ya dia hodo a ya hwe wo Ghana free say Faith Homeopathic Clinic by anotin. Bu an ya de nko ba wa kwa obehwe no hwe no otum say abambu ho. But nyamia dum tie de du no kano na ko because ye hwehwemu a ho te. Na nyina nsa Ghana ya ha okese pa ne say so bi yare a okoka kire o ma mu nua na danfo de obani bia no na wa fi nani ase no de sa kanfo ho no wa hwese no ho ahia no no abo awura ba bi no otodu dia bre no eno na haye to onu maduro no a fi bidu ba bi na nya adwuma bi yade a na nka enye kwankro no na wa trasia mana ba kwankro because yade ne chase o ba bi ohuniye wantu ho na montem enti afia ba kese ada ne so eno ne basa wa hwi ya so oton wo dai na wa sa bi na de sa yade no but e chase no na nka sika akrekita no kibetimi akọ eno na faith yeye on say ye ni pedua na ye didi agro no eno na kopes kabre eno na ye bibia enti se wo danyane na wani beti na enso wani ate na wo da so da ho ahodin ni ho hwese obi nyi no bia so hwe na pom den na ho den a ne maame kra ho den sene no eno ene ya ne haya bi wo ba wa ye nya daje mani pedua ne nhwehwemu a eho te wo ti ho bi ye bia hu on say Ghana yade ne ba na wan hwe ne da ne kwankra Doctor Bisimi do to aduro so de ya kesi pa ne se ya de cheri pa ho ne se nipadua no a yes wo bayifo na ye na koto asori fi asofo na gini pepi ato a enye be ye hwe ya de but ye ho oba ye be hwe ye hwemu asofo no bedi no bi ada na waje obi ato mo mumra ye hwe on se ye wo ye maame no bi o ha o mu fi no ko animu o mu hie du ano oden eno na oba ye hwe o mu ja o nsuo ho oden ni ye twa wodu ebe ma ho ato e de ama o fa duro na o ha bi ani achi obi sisi chia watara wa mani sisi na chia kudu baabi a wan bibie ye bi esisie adwuma ye no ano oden na onse ya na obi o ha wo kwako baabi aka tse so nya cancer and the drugs of mama dia ba so tukwa kakra oba bedu
enuo ni mfidi a ye de aba be ka ho nya asem ketwa enti cancer pa se cancer pa de e mane ya odadwen kra obi ani kidney aka tense kidney ba bi adun dia no odin ya otada dialysis machine so ode mu mfa ne mre na yinya adagye me ni pedua de wo bi abekọ bi wo watrase unya diabetes wanhwe na diabetes na didi ma akọ ni kidney asele ni mesel obi otade adugu na ni so ehu pa cause nani no onim de ha nani ne eno no anso de adugu so mesel se bra ne ntwa de ko de ha wani no yade bia ma ni pedua mu kwa ejina bibi so na bibi so na bibi si ni pedua mu a na yade ne ba won se moja e wo se die fusa ne enkwa etimi de ohawba enti wo hwe ha se nsuo to a etimi yiri because gata ni mosi sana ovens no se emusia ema bibia ha bi hwe so obi koto a obre okoto nso no osori a na ya asem be me bia sa obe ma no da no anopa na osori na so to nsaka obi timi de nsaka ne be ma no de nsaka ne hwa ode be sa be kan hwa na ne hwa no mo de ne se ne be ma won se ayemre my numbers na ne number no ofa number no na fra we ya na efere enka o de ma me ka ye ne ye be ka cho ya de bi ewo ni pedua mi hunu a ye be mo so ate wan kasa de ye bi akwa hunu bi na mesre se obi onu modransa no no bada no onyai dog me number no 0540 71 09 40 0540 71 09 40 and 0244 58 38 59 and 0547 57 84 94 0547 57 84 94 wo akra na baby a obia no wait me a phone number we so 0540 71 09 40 akra ha Santa Maria Antiku Junction Mesa Setakwade Anaji Police Station in Cheope Ofredia Police Junction ko Kumasi Ahema Okobe Western Region there a book of old as a double gadan in chain Mr. Baby a will be our friend number no ye better baby a bear or no confidi o Kumasi no be an own crying the Otakwa no be an Okofredia Mr. Uba and can we the Pia the air quanko the air quanko Papa Dr. Kofi Amponsa ne Dr. Boateng from Faith Homeopathic Hospital na yete won mon kan ne Dr. Abigail Wachire and Washer en kama enim so ye wi a obema update no enti sofuma men so ye chia o ya men kwaso nhira mo nti yare no o modini bra mfidie no wo ho eno a be detect adokore ha na won hweso mo aduro